Namhlanje kwiMalusi TV sikhuluma nowasinda ekufeni mhla edutshulwa iqembu thizeni laseNanda kodwa usazolandisa ukuthi kwenzakalani, wasinda kanjani mhla edutshulwa wabuya ekufeni. Sizokhuluma naye uzoyichaza ukuthi ubani wakabani kuze kufika la ezedutshulwa khona esinda ekufeni kwakwenzenjani. Sanibona ababukeli, igama uSiya wakwaSithole. Ngizalwa endaweni yaseMaranhill eTazenoko. Bengihlala eNanda. Bafethu ngithi anginitshele nami nasi story enginalo udaba engike ngahlangabezana nabo engike ngadlula kulona. Ngaphambilini kade kulesi scheme lesi ekuyisona ebesisupplya labafowethu ababhemayo emalokishini nge-drugs. Nami bengomunye wabo abalisebenzisayo i-drugs, yabo, eside isikhathi, iminyaka, yayibona leyo nto leyo. Ungangokuba lento iqale kancane yakhula semese uqala lo msebenzi kade kungekho umuntu obewubhekile noma ebewunakile, kodwa la uthe okhula khona odlondlobala khona kwase kuba nabantu abaqhamukayo emasayidini, yabona le nto, sebezofuna ukuzongenelela, yayibona lona. So labantu mebefika abafiki mhlampe ngento ukuthi mhlampe bazocela ukuthi bafuna ukwenzakaleni, kodwa bazocela ngeforce, ngendluzula, yayibona lona. Into eyenzakalile-ke la, kube nesikhathi abafikile la kuthina, bafike basitshela ukuthi bafuna sisebenzisane. Kanjani na? Silanda umsebenzi kubona, shuthi lapho sesifana nani, sesifana namarana, yayibona lona. Shuthi kahle hle thina sesizosebenzela bona, yayibona lona. So sathi masihlala phansi siyibuka lento lena, ikwayinto engazwakali kahle, yayibona lona, cause ekugcineni i-drugs alifani nesinku ukuthi namhlanje uzolithenga la, kusasa ulithenge la. Kanti sekuneminyaka almost 8 years. 8 years sisebenza, like seriously, yabo. So awukwazi ukuthi ungavela ugqume kanjalo kwimafia, awusezi kuyona, awusayi-check, ayisazi ukuthi kwenza ususebenza nabanye abantu, yayibona, because i-trust ekugcineni esebenzayo edrugsini. So sathi masixoxa-ke nabafowethu sangabona ngasolinye, yabo. Umfowethu obekuyena-ke obewuphethe lo msebenzi ngoba nami bengaphansi kwesandla sakhe, yabo, bengiyirana lakhe elikhulu, yabo. Abanye benu mhlampe mangibona bangazi, yabo, leyo nto leyo bengidume ngelikaSmall, yabo, leyo nto endaweni yaseNhlungwane. And then-ke mfethu basiliyeka labafethu basidlulisela almost kwaphela unyaka mhlampe no-8 months, yayibona lona. Sebefikile bezosithreatenisha nasabatshela ukuthi angeke kuze kukwazi ukuthi kwenzeke lokhu, cause ekugcineni siyayibona ingozi ukuthi kuyafana uzofaka umuntu endlini umbukise wonke amakhono akho, kusasa bese yakubulala, asale enze njani, asale eguduza yena, yayibona. So indoda enkulu-ke ithe hayi mntakamkhulu, ngeke sikwazi ukuthi senze njani, sifake labantu endlini ngoba labantu abazile ngobuhle, yayibona leyo nto, abazile kahle, baze kabi. And then emva kwalokho, because bona baningi bayi-crew, yayibona leyo nto leyo, thina like sibabili sibathathu sibane, yayibona leyo nto. Ekuthenini simesene sibili ngokuthi njengoba sikanje fanele sibe yimbumba, sibe ibhande linye. Mawusushaye thina usuqedile, akekho omunye umuntu esomfonela noma omunye esizokumlanda noma omunye esomfaka usazolweza impilo zethu. So basizumile. Babefika nini labantu bezonikhomba ukuthi kumele niphathe iy'tolo zabo? Bona bafika emini nje ilanga libalele, like njengokuthi nabo babantu abeze kahle, yayibona, like bane-offer ethize, like yayibona leyo nto leyo abazosi-offerisha yona, yayibona lona. Kodwa thina sathi mase siyibuka le nto yabo ukuthi no, inamagangangozi phakathi, yayibona lona, cause kwangathina abantu bokuqala ababeyenza kubona le nto. Bakhona abanye abantu kade sebefikile bezobathathisa i-deal, yayibona loo nto le. Let's say like mengivuma mina ukuthi ngizosebenza nawe, yabo, shuthi ngaleli langa wena ungenawo umsebenzi, shuthi mina ngisebenzi, yabo, shuthi ngalelo langa ngilala ngingadlile, yayibona loo nto le. Shuthi wena uma ukuthi kuphela isonto
umsebenzi ungenawo, shuthi nami phela isonto lonke angidlile, angikwazi ukuthi sengenza kanjani, sengingabuyela emuva la engisuka khona cause angisathembekanga nakhona. And nawe futhi ngeke uze ube comfortable ngalokho ukuthi sengiphindele lapha emuva. So yabo yafika yashayisana lapho lento, yabo lona. Enye into-ke futhi noma mhlawumbe ubungozi ngangibubona egameni lokuthi umsebenzi bekungawona wami, uyayibona leyo nto le. Mina mfowethu ngifike uvele umfowethu eseqalile lento ezimpandeni, yabo lona. Ngafika nami ngaba isiqu, yabo lento yakhula lento, yayizwa lento yakhipha amagatsha, yakhipha amakhasi, yakhipha izithelo, uyayibona leyo nto. So manje ke mfowethu sesihluphekile, sadlula ezintweni eziningi kakhulu, yayibona leyo nto le. Ya ngesinye isikhathi kungena abafana bagcwala igceke, uyayibona leyo nto leyo. Ngisho kuthiwa ivalele ngaphakathi, evalela khona like into anithola ukuthi mhlambe nje la angithi kuno-besters like uma bafuna ukungena labafana lapho, ngisho ngawuthi ukhiye ngamagate lapha endlini, yabo bagibele phezu kwendlu bebhodloza u-besters, ubone ngabantu sebela ngaphakathi benze le nto abayifunayo. Abanye baqhamuka beyisho ngesibhamu, yayibona lona. Like nje lo 8 years lo usuney'gameko ey'ningi engathi uma ngiyixoxa kushona ilanga, yabo. But ilesi sokugcina ekuyisona esibe nje isihluku, esibe photo finish, yabo leyo nto leyo. Like ekuthenini mesingaboni ngasolinye nabafowethu labo ukuthi kusetshenziswane, basiyeka nje eside isikhathi almost waphela unyaka ney'nyanga, wacishe wahlangana iminyaka ewu2, yabo. Baqala-ke bayizungeza le ndoda le, bayifuna cause iyona phela ebiwukhiye wayo yonke lento, yayibona lo. Indoda enkulu-ke le ebengisebenza nayo, noma ngeke ngize ngilidalule igama layo, yayibona lo. Kodwa nje baqala bayifuna bangayitholi ngale ndlela yokuthi khona umfowethu ebesisebenzisana naye, uyabona lo. Mina nje kade ngirana la, ngiranisha i-tuckshop, ngiranisha i-scrap yard, ngiranisha yona ilontuzana isitolo lese-drug, yayibona lo nto. Athi sidayisa iwunga, sidayisa irock, yaybo. So lo mfowethu bengekho omningi kakhulu lapho ekudayiseni, yabo leyo nto le. Yabeba khona ngaleso sikhathi bewudriver wakhe lo mfowethu kwesinye isikhathi uma naye kukhona izinto ezimqinile, yayibona lona. Imoto-ke ibingapaki egcekeni, imoto yayo indoda enkulu, yabo. Kunendawo lapha ka-Best ekuthiwa ise-JG ebipaka khona imoto, yabo. So lo mfowethu ubehambe ntambama ayihambise, abuye ekuseni Island aze nayo la esayithini, yabo. So bekuyi-17 ika-December, usuku lokuzalwa kwayo indoda enkulu, ehambisa imoto lo mfowethu lo. Shuthi lona suku ekwathi kuhleliwe ngalo ukuthi vele bazomshaya ngalo lo mfowethu, yabo. Mayifika-ke lo mfowethu ezohambisa imoto laphayana, ayihambisa imoto cause imoto sayifica, yayibona leyo nto. Yayinemali phakathi, imali yeskifu engayilinganisela mhlampe almost ko-30,000 kanje, yayibona leyo nto le. Ya nazo zonke izinto ebezishile phakathi emotweni lapho kwi-parking, kodwa yena udriver akekho, nokhiye wemoto awukho. Abantu mesibabuza la ukuthi umfowethu kanje nigcineni ngombona, lo mfowethu simbonile, yasho security ufikile ebusuku, wafika wapaka imoto. Uthe kusaphumile nje kwami imoto i-taxi la, wangena kuleyo taxi leyo, kwabukuduka kwakhe lo mfowethu. Kuze kube namhlanje kuduka indoda enkulu. Akuduka indoda enkulu, kuduka lo mfowethu lo driver imoto yendoda enkulu, lo ebengathi nje sihlezi sikanje like sifana namarana like naye, yayibona. Kodwa bengamningi ekudayiseni, yena bemningi kakhulu eku-transport, yayibona. So aduke lo mfowethu ngakusasa ngabuyi, hayi indoda enkulu isifuna phela ihamba indlela zayo. Lutho lo mfowethu ngihamba ngombheka kubo, akabuyanga. Hayi sifike emotweni, hayi imoto nazi ayigqekeziwe, ayinalutho uyipakile la imoto. Hayi simfune lo mfowethu kube serious, ifunwe ema-police station, ifunwe emaklinikhi, ey'bhedlela, emajele, hayi lutho lo mfowethu, uyabona leyo. Okay, udluleke lapho isikhashanyana cause lento yenzeke ku-December lokuduka kwalo mfowethu, yabo. NgoJanuwari, mhla ka-10 January, yabo. Hayi ngalelo langa lelo nje lalilihle impela, ilanga libalele emini, yayinomusa futhi nendoda enkulu. Vele-ke bewumuntu onesandla esiphayo, uyayibona, cause abafowethu abaningi nje ngokuhamba kwakhe bakhalile okisho lonke, nanamhlanje basakhala, uyayibona. Ngalelo langa hayi
hlale naye sixoxe, yabo leyo nto, abadalela abafisa ababhemise, kube kuhle kube nje. Beney'ngane eziwu-4 lo mfethu, eyodwa ingane yakhe eye-out, yabo leyo nto, like ibimkhonzile ngale ndlela yokuthi mayihamba, yabo lento fanele ayicross, yabo leyo nto, cause mekuyambona izokhala, but ngalela langa ayizange izimkhalele, yabo, yambuka nje kanje, yabo leyo nto leyo, kwazi washo naye wangathi vukho, so hayi angene emotweni ahambe uyofuna ugwayi lo mfethu, yabo, hayi abuye-ke late. Ekubuyeni kwakhe kugcwele la e-Scrapyard cause besidayisa wangempela, besidayisa ama-wholesale, sidayisa ama-single, sidayisa i-wholesale ye-rock, yabo nje kusetshenzwa kwangempela, yabo leyo. So kugcwele la kunabafethu abasuka koNtuzuma, abasuka koBesta abazoskora lana, nawa namaphara la kune-Scrapyard nakhona la egcekeni, yabo leyo nto. Okay, i-tuckshop sekuvaliwe, yabo leyo. Okay, siyavala-ke la Scrapyard, siyokheshapha laphayana, seyisteri, Grand Sharp Mocha. Okay, seyisteri, ngisanyuka ngisaphezulu ngisawulinda indoda enkulu, yabo leyo nto. Siyakholusa usisteri, ayakholusa into yakhona i-rock malume, yabo. Hayi alright, ayikho inkinga, ngithathe wona i-rock leyo nginyuke bese ngihlangana neThekwini uma weNcosi yami, yabo, ungiphathele isikhaftini nejacket, yabo leyo nto le. Okay, ukube akusebenzi, yabo leyo nto le, ya ukuba akusebenzi, kodwa ngiyasho ukuthi ukube ngahlala phansi ngadla isikhaftini, yabo leyo nto le, mhlambe ngangeke ngize ngilimale, yabo leyo nto. Ya okay, ngisithathe lesikhaftini ngisibeke la somewhere, igaqa nejacket, yabo, bese emqondweni wami ngicabange omunye umfethu oskora vele kuthina kuthiwa usibodayisa ngaphesheya komgaqo, yabo. Ngithi okay, kade siphelile isikefu la engiyezwa nami ngiqalekile, othi ngibokhe ngiyothenga noma amabili amathathu lapha kuSibonga, ngibe ngilinda indoda enkulu ngiyecula. Hayi ngithe mengiphuma nje ngiqala ngithi ngiyongena emhubheni ngiyophumela emgaqweni, hayi beqhamuka indoda enkulu. Khona umfethu eyayikhuluma naye noma ngangingazange ngimbone ukuthi uba lo mfethu lo, yabo leyo nto. Hayi mfethu usho grand, hayi sharp mfethu, hayi ungibone ekuseni mfethu, hayi ngizokuqantinisa ngizokungqongqisa ibhadi esikhotheni, yabo leyo nto. Yizo ndoda, hayi uyeza sohlangana naye kanje, yabo leyo nto. Awuyimafia, yabo leyo nto le. Mntakamkhulu ukhambani, yabo leyo nto, bewumjito onamahlaya, yabo. Khambani mntakamkhulu, mfethu ugrand la, yabo leyo nto le. Zithini mfethu kwagcwala kanje, ubolewe libando, ngithi mina ama-out afuna isikefu, yabo leyo. Hayi isikefu sikhona nje phansi komqamelo mfethu, uQueen wenza njani lapha endlini? Ngoba phela izinto ngishiye phansi komqamelo awukahle mfethu udlala wena. Ase mfethu usenjani isikefu lesi sisiphethe la? Mina lesi sikefu mfethu si-right, siyashaya, yabo leyo. Kodwa lesi sikefu lesi sinomehluko, asifani nalesi sikefu esijwayele ukusiphatha, yabo leyo nto le. Khona umzigo khona isikefu ebesiphaswa amagwarego amabongo kudala, yabo leyo nto le, lesi esigigayiwayo, yabo, as if like amakhephu waqhamuke namandiya, yabo leyo. As if kodwa manje kukhishwe kuthathwa ama-container lawa amandiya kwafakwa lesikefu samabongo phakathi, yabo leyo. Cause u-arosta wakhona like uyezwa uma uqalekile ukusekuse akubekezeleki. So bese ngiyamtshela ngithi mina indoda enkulu, lesi sikefu lesi sinengijukephu asinayo leya nto leyana, sinaleya nto endala le eguliswa loko, benza amacala ukugqekezwa kwenziwa lezi zonke lezi zinto. Ukuze sizoku-avoida lokho, ngiyokujabula ukuthi mebefika abafethu wenze njengoba uhlezi uwenza, yabo leyo nto le, ubakweletele ubabhemise, yabo leyo. Yona nkulumo yokugcina le esayikhuluma njengoba sihamba kanje sizothatha ibhendi leli elisifake laphi esayithini. Mana-ke sibuyele emuva kancane. Lo owagcina edukile owangena etekisini ithini into yakhe? Ya njengoba ngisho ukuthi kuze kube namhlanje, yabo, akaziwa, akakaze azatholakala, yabo. And amathuba okuthi usaphile emhlabeni mancane kakhulu, yayibona leyo nto le. Cause i-out like lento siyifome kanje, yabo leyo nto. Lo mthaka lo uqale lesisibhani lesi elokishini, sikhule siyintwana, kwashona ama-oledi, yabo, sasala sodwa emadladleni, yayibona leyo nto le. So meyiqala lento naye bethini bese uxosha ikati eziko, yabo. And then nami wangidonsa la eceleni, yabo leyo nto le. Wasolakala ukuthi ngumuntu o-responsible, usazi isitori sakho ukuthi fanele alale edlile, yabo leyo nto, ngaphandle kokuthi mhlampe ekhomba omunye umuntu ngesibhamu
noma mhlawumbe ekhalisa omunye umuntu uyayibona leyo nto leyo like impilo sayizama nje ngalendlela yokuthi mfethu siya understand ukuthi fanele ukuthi uma umuntu uyiqoshalazele uyizamele uyayibona okay kunzima ukuthemba umuntu obhemayo obungabhemi yabo so lento yenzeka kanjani ngelinye ilanga yabona uma driver uzoboleka uzoshayela ushayelele mina ngiyi-own let's say ubeka 1000 la etafuleni njalo imoto usuyigcwalisile wayishaya full tank ubeka 1000 uzogula ngelinye ilanga yabo noma mhlambe kube nesifo esikuthathayo noma kube nendlela eserious yabo lonto le ekuthathayo ayide ukhipha umuntu wakho noma kwenzakalani bese ucela mina njengomfowenu ukuthi ngikubambele imoto yakho yabo ngifike imoto yakho ngiyibambe ngisebenze lishona ilanga ngichamise imoto ngihambe ngiyocash up akubasi ngicash up 1005 noma ngicash up 1008 awu yayizo lo into angayazi ubasi angiphela ungitshelanga wena ukuthi hayi mfethu ubeka 1000 lapha ungawubeki 1.8 yabo lo so manje ekusay ubasi ekusele imali le uyisebenzi yanga isebenza imoto igcwele hayi uwashiwe clean sharp motor angiyazi mina imali engaka yabo lo shuthi lo mthaka uyayidla imali yami yabo lo nto le okay ispani ke itrust ngigcina kanjalo kulo mfethu yabo angangikhombisi kodwa naye so fast kodwa kube ukuthi nje okay ngibe nezinye insuku engingenayo extra okay sengiyadayisa ngiyaphasa hayi angifayina ngaphakathi esitolo kube nama trap ke esitolo nakhona yabona lona ya lapha nje ethilini kube nemali uplain new ke 800 yabona lonto amathwini amarujo 100 uyayibona lona uyayazi yabona lona so mina mangifika ngizoshaya isefu la exe ish awunyuke ngaka la okay hayi nginganaki futhi nami uzitest ngiyitshela ukuthi emqondweni ukuthi like i-drugs liphethwe yimina asikho isidingo sokuthi ngizontsha imali nayo imali iphethwe yimina ngine allowance vele la ebhomini ukuthi okay mhlambe ngingashodisa mhlambe ngo40 rand noma ngo50 rand nginemali yokudla ibreakfast nginemali yokudla lunch yayibona lonto le like ekuthenini ngisho mfethu ngathiwa ngiyantshontsha ke mfethu ngiyamtshontshela yayibona kodwa ngeke uzukhaliswe u2 clipper ku10000 yayizolona fana ukuthi angenza ngafakho yayibona so siloku elobele nje enginika lawo ama test amancane yabona like wagcina nje mfethu esekhululekile ongangokuba ngoDisemba bengabi khona elokushini ngoDisemba beba khona ngomhla ngo-New Year ngithi ngo-New Year begcina ukuba khona elokushini ngomhla ka25 yabo mase kuyoshawa amathini bengabi khona elokushini ngesimo salezi zinto eziqhumayo uyayibona lona because indlela esebemjahe ngayo naye ngisibhamu wagcina esenza i-firearm yabo bengayifuni into kahle hle nje bengasifuni isibhamu esiyilahle isibhamu esingekho emthethweni yayibona lonto le ezinto asuthi mengiphethe lento le angizizwa kahle yabo ngisho bangafika manje esikhosini bazozama usasa chance kuyafana mntamkhulu ngizobalimaza ekugcineni kufanele ngiyoboshwa ngishiye ingane zami yayibona lonto le so ugcine esephatha umthetho lo mfethu yayibona lona ya asiqhubekeke nalapha yana ke la eseqala khona ke ngathi uyavalelisa ya okay ya so mayisevalelisile mfethu uyabuya uza kumina siyaxoxa singena ngaphakathi ngimchazela ngesikefu lesi ukuthi isikefu sikanjani yabona so masingena nje esangweni semasingena esangweni kunesihlahla la somdoni yabo fana sodlula phansi kwaso isakhala nje na ukuthi abantu abangaka la abacwele lanto esuthu yabo mina abafethu labanye balinda amabhomu asokho uzuma abanye bazothenga amathi singile abanye ade bezokala abalinde ukuthenga abalinde wona because isikefu asisekho yabo ya yona nkulumo ogcina sayikhuluma and then la esihlahleni waqathaka indoda yabo phansi yaguqa phansi ngedolo kanje nje ubusuku ubona umaphuza like yayibona lonto le kale hayi isho yabo ibingelele ngebullet yabo 1 2 3 4 5 yabo like ngifreeze ngichamile kanje yabo it's like ngisemovie noma ngilele ngiyaphupha yabo mhlawumbe ingqondo ibuye mhlawumbe sesiqhuma mhlawumbe kwesi8 isibhamu noma kwesi9 yabo ukuthi hayi no yabo lonto le kuyafiwa la because nami ngiqalaza indoda enkulu yabo iyazabalazi iyabathuka khona kunjalo yabo kulowo mzuzu loyo ayiphethe lutho yabo lonto because naso isibhamu sakhe lesi kwafika amanye amaphoyisa nje aseThekwini yayizwa lonto le bazokhulunywa ngemede yenzeke la umunye umfowethu obekwi-ANC wara ukuthi uyasuspecteka ukuthi sathatha usibhamu ngazi ukuthi siyocheckwa yayibona lonto le
kanti sekuyitulo vele bafuna ukumfica kahle uyena, yabo leyo. Amshaye lo mthaka lo, yabo leyo nto, ngijike ngiphenduke. Plus lo muntu omshaya udila naye ngqo. Hayi ukuthi mhlambe ufika edubuleni bese idubula mina, no, yabo. Ngijike ke ngiphindele emuva manje la engiqhamuka ngakhona, yabo. Ngiyabaleka manje, yabo. Ngibaleke ngijiki khona, yabo lona. Ngithe mengijiki khona kanti kune-out emile labafethu bebeqhamuke ngawo wonke amasayidi, yabo. Since nje like indlu nje inamakhona amane kanje, yayibona lonto le. Kunendlela eqhamuka ngala ngezansi, kunenye eqhamuka ngala ngase scrapyard, kunenye eqhamuka ngakhona ngala ngaku driveway, yabo lona. Kunenye futhi esizulu like zo4 indlela, yabo. Excuse, bebe khona zonke indlela labafethu, yabo. So ngithatha ibhende sengibaleka, yayibona lonto le. Lo msaka angishaya lo msaka la ngemuva, yabo. Almost about 4 shots, yayibona lonto. Ya, ngigcine ngibaleka phela ngithe sengiwile, yabo lonto. Yabo njengoba ngishayeka, it's like khona umuntu ongiphendula kanje, yabo like ngisayoni like ngisering, yabo. Ngathi khona umuntu ongiphendula kanje, yabo lonto le. Ingiwe ngomhlanje, yabo lonto le. Ngibheke ngala ebengibalekela ngiyanga khona, yabo. Ingiwe ngilale phansi emqondweni wami ngigcine ngibaleka, yabo. Ngithi ngiyasukuma so fast ngikhavirana, yabo lonto le. Isengishayekile, yabo lonto. Ingisi ngiyasukuma umzimba usuyasinda, yabo. Nyakaza ikhanda kuphela, yabo lonto le. And then le bari iyaqhamuka, yabo lonto le. Izongiciphiza la kokugcina, yabo lonto. Yazi inhlizweni yami ngashwabula noma ngingaphimisanga, yabo lonto. Kodwa ngashwabula ngathi uNkulunkulu shembe sengiyafa ngimncane kanje, yabo lonto. Cause ngiyobona umpuphu wesibhamu like lo mfethu uzoqeda lento ayiqalile, yabo. So uthe mase iphula le trigger le, kube khona into ethi no wangayibuki lento le, yabo. Ngabheka le, yabo lonto. Ya, so yasathi masikhala isashaya uconcrete yabuya ibullet, yabo. Yabuya yahlala ayiwohead nje yakhishwa odokotela lapha esibhedlela, yabo. Yahlala la, yabo lonto. And then angijombe emva kwalokho saqhuma isibhamu almost 45 minutes. Saqhuma kakhulu isibhamu ukuba ngisho umuntu oyesilalele umakhelwane ehlile eminyango because kwakungekho late, yabo lonto. Ukuthatha isihlalo ungena endlini, yabo lonto le. Usho ukuthi ekuse, yabo lonto lezi yakhala la, yabo. And then bakhona abafethu abade bekhona la abayibukayo lento eyenzakalayo, yabo lonto le. Cause ayikho into engiyibonile, yabo lonto le. Okay, la njengoba sengilele phansi ngithi ngiyezwa, yabo lonto le. Amazwi abantu, yabo lonto le. Angathi uthi khona abantu abakhulumayo, yabo lonto ne-other side. Ngithi ngiyalalelisisa kahle, ngiyayilalela kahle lento le, yabo lonto le. Ayibizwe leli phimbo leli, yabo lonto. Wesiya wena ngu, yabo lonto. Igama lami ledlaliso lelo, wena ngu, yabo lonto le. Nangu Samke, yabo lonto. Igama izwi lagogo nje lelo, ugogo ozaluma uMasithole, yabo lonto. Akasekho ugogo kade ashona, yabo. And lo muntu angitshela ngayo uSamke lo kade ngimfihla, yayizwa lonto le ilasbon yami kade ngimfihla ngoJuly, yabo. So kungathi ngiyamgostela la, yabo lonto. Yazi lento nje obuyenzeka hayi ukuthi ngikhuluma kanje ngiyawuphimisa amagama, yabo lonto. Kodwa like kunjengephupho, ya kunjengephupho, kungathi ngiyamthethisa ngithi angimboni, ngiyamuzwa ngezwi and kumnyama la, yabo lonto le. Hayi ukuthi amehlo ngiwavalile, amehlo ngivulile kodwa kumnyama ngiboni lutho, yabo. Uma ungangitshela kanjani gogo nguSamke, ngoba uSamke phela ngithanda kumfihla, ungangitshela kanjani ngomuntu oshonile ngibe ngiphila mina, yabo. Kuloyo mzuzu loyo eneminute kube ukuthi wena ngase kube khona umuntu ongisho ukuthi ngiyibiza uShembe, wena usukhohliwe, wena usunoShembe, yabo. Ila ngithandaza khona ukuthi kosemakhosi hayi manje, yabo. Uningi ekusafanele ngikwenza emhlabeni, yayibona leyo nto le. Yeah. And then emva kwalokho ila mfethu okwangazi usikhona umqondo ukwangazi usamehla yavuleka, yabo leyo nto le. Mengiphaphama ukuthi ngivuleka kubuya ukuvuleka kwamehlo ngungiwa abantu abaningi la, yayibona leyo nto le. Ngithi ngizama ukuvuka la akusavukeki, akusaphakami ngisho amahlombe, yabo. Unyakaza umqala nekhanda kuphela, yabo leyo nto. Awunanga uma wengcusi yami kade nginika isikhaftini manje, yayibona. Useyangibona isengilele phansi kanje, yawu baba Samke, ngithi mina ngawaSamke ngiyafa, yabo leyo nto le. Uyabona ngiyopha lapho, yabo leyo nto le. Ngiphuma ngishigaze la mahlulu, yabo.
ngithi mina ngiyabanda mase ngiyinyawo angizizwa yabo like yonke le ndawo le phansi lokusukela la eqolo ushona le ezansi like angazi ukuthi ngisefridgini ndoda yabo leyo nto ngibanda qa yabo okay nayi ke nendoda enkulu lele ngala uthi maqhamuka usizo ke khona umfethu ongenayo la yabo le nto ngeBM ama 7 series lawa emhlobo emdala yabo yangena ngo reverse la lo mfethu lo yabo le nto le yayibuka le moto le ukuthi ekuse le moto njengobiza la iyeza lo muntu oyidriver akaboni ukuthi khona umuntu olele la yabo lona batheme bevula kanje yabo engiyibona moto uthi ayiyeza le moto izishort yabo njengoba ngasaphakameki angazi amandla ngawathatha pho ukuthi ngiguquke ngirole like ngilalele eceleni komgaqo yabo lonto le iyedlule lo mthaka lo yabo lonto le and futhi bezongiqhafaza ikhanda isonto lingaka yabo ngisho ngihlola yabo naku ngisinda ukubhusha ngena kwimbazo yabo angivele lo mthaka lona ke athatha indoda enkulu la bayithatha indoda enkulu because ishayeke kakhulu isekhanda yabo nje amanye amapulisi ayizama ngisho ukwakhipha la yabo like nje iyelimele wangempela yabo hayi mayithatha indoda enkulu bayifake la kule BM isuka imoto yabo lonto le kuba kuginyiswa enye imoto la yabo lonto le umfisi ethuka siphawu ubuyena ke owathatha mina yabo and then nalabantu abangibambayo la basaba ukungibamba yabo lonto le ngiyopha like ngiyopha yabo lonto le wangempela bengiqhubula nalade ngilele khona kusala igazi la mahlule ngana yabo ngibamba inyawo nalo munye nalo abanye bengibamba izandla yabo ngivele ngibe iyoyo kanje umoya nguza ukuthi uyaphela la yabo lonto le ngighost ngiyekeni mokuthi kanjani yabo lonto le ngiyangibulala yabo nayi nina abantu engizongibulala ke manje yabo lonto ngafiki ngisho ehosi ngibamba ithikeni ngifaka izandla la emagqabeni ngidonsele emotweni bangiqhubuleke singene emotweni hayi sikhwanje siye eLontuzana siye eclinic la yabo kasi ayi sifike eclinic ke athendo grand yabo lonto le imoment yabo buhlungu nazo zonke yabo lonto because ngiyalwa la ngilwa namanesi la yabo lonto le bangifaka ama drip ke la bangifaka iLontuzana ngifuna amanzi ngomela amanzi yabo lonto cela ninginikeze namanzi kuthiwa no amanzi unganikezwa ngingamnikeza amanzi yabo lonto umuntu olimela akawaphuza amanzi yabo lonto kimi ngeke phela ningicisha amanzi nesi ngicela noma iconsi elincane nje usicoka ukuthi umlomo udry yabo lonto angikwazi ngisho ukugunya amanzi so angeke uzowathola amanzi yabo lonto okay ngokungcela ningikhumbule icathulo yabo lonto le hayi ufuna ukufa yabo lonto ethi umkhumule icathulo yabo lonto kimina zashisa icathulo uthi ungamkhumuli yabo lonto hayi bangifaka ayi manje ke nakuke lana ke sekusuka umsindo wokugcina ke futhi manje bafuna ukungifaka ipipe ke lomchamo yabo lonto ayi ithi mina ngilimele mina la eLontuzana yeka nomuzwa wamphansi yabo lonto le ngilimele kwezinye indawo ya khona enye irazi eyila eceleni yangazi noma inesi noma idoctor kodwa nje yabo kunenqabela lila yabo lonto because ngilimale la esifubeni nayo khona ibullet engene la yashaya nje iphapha yabo lonto because esiphele bayongitshela udoctor ukuthi ekuse usinte kanjani mina yabo lonto le because ufanele ngabe udabula amafu yabo lonto le so le razi bivele ngifaka imini ewuthula ayifaka igloves yabo lonto ngifaka imini ewuthula isilalela la wena ngesizwe awe ma awukodwa malume awukodwa inhliziyo embi kanje malume angesizwe ngawe mfana wami yazi ubaphethe le lade nidubulana khona la khale sesicathulo la yabo lonto ayi ngisarenda okay alright ayibe ngifake ke lebe nami nomunye umfethu silimale sabe yifola yabo anginomunye umfethu la unqoya memeza hey small ifethu lebhlungu leli pipe ngiyalidonsa mina nefethu kalidonsi yabo lonto le hayi fethu phela amanzi yabo sememezana la and then iyangena ifamily yendoda enkulu la yabo lonto like anginakele usile kumbe ngene okay mbuka we sister yabo kimi nginyusa amehlo ngala nasi stretch la isitela indoda enkulu yabo lonto le isimboziwe kodwa isimbulekile kanje yabo lo mengena ifro yakhe la ngibona lo muntu ngithi nami ngisibuyisa amehlo iqondile lo mthaka yabo uyemnyakazisa ayibo wena yabo lonto vuka yabo lonto kwenze njani manje ayikho imoment yabo obuhlungu njengaleyo because lo mthaka be-breadwinner yabo ukukhona ukuthi indlela ubuhlungu engabuza ngaze ngayifisa okungcono kube mhlawumbe kusinde yena mfethu kwafa mina okungcono yabo indlela imfethu kwaba usizi nendlela okwadabukisa ngayo mfethu yabo so sengithathwa ke iambulance lana mfethu ingisa esibhedlela la eLontuzana la ngizothola khona usizo because iclinic lela
yabo lona already sengi-aware ukuthi indoda enkulu ayisekho, yayibona leyo nto le like si-out egemini, yabo lona nami angikho kwi-condition yokuthi mhlambe ngine-sure yokuthi ngizosinda or something because kwayimina ngi-robot la, yabo faka ama-drip ngala, drip yilontuzana enye igazi nenye igazi axhuma nelinye ipayipi la lesigubhu esingaka esimomika, yabo nje kwayimina nje nginto emkanje, yayibona leyo nto le. So ngiqondile nami, yabo bengithatha-ke bangise eHhozi mfethu, eHhozi ngaphele lapha ePrixilla la ePrexit, yabo mfethu indlela bekunzima ngayo bra wami, bengishawa ngezinye iy'mpahla engithi nami mase ngishawa ngazo ngifakwa kwamanye ama-X-ray mfethu, ngishawa ngeminye ngamanye ama-drip acitshizwa kanje ngathi kudlala uplay wengoma ndoda, yabo enye into ekushayishisayo izohlaba lawo ukuze inaliti ingene enhliziyweni kanje, into esinke ngize ngikhulume ngedwa ngithi ndoda enkulu hayi uyiphumulele la ukhona mfethu, bungeke uze uyimele le nto. Ngiyazi indoda enkulu bekhaliswa into encane, ithumbu ishawe ithumbu ikhala ibhuquza mkhulu yakhulu. So manje sengicabanga lobu buhlungu lobu bathi sengibuzwa lapho kusekuse, yabo leyo nto le. So epointini lami ekuthenini nami akusikona ukwazi kwami mfethu noma ukuhlakanipha kwami, uyayibona lona ya, kodwa mfethu ukona konke nje okwenzakalile mfethu lola suku kwakufanele kwakuwusuku lami lokushona, yayibona leyo nto le. Ya mfethu umhla ka-10 January mfethu 2022, ya ngaze ngasho ngisesibhedlela ngitshela onesi ngithi mina uMampintsha selifuna ukuhamba nathi, yabo lona ngoba sibeka umpintsho, yabo lona and futhi le nto kaze ngasho ngathi mina ipignazi shuthi hayi ngifuna umayisasa unyaka nangalo nyaka lo umlilo, yayibona lona ngaba nesinye isitori esibuhlungu ngasona ngingenela umjidende. So ngasho ngathi yena bafethu labo benza njani umayisasa unyaka bafuna ukuthatha nathi, yayibona lona. So mfethu uShembe mfethu ya uyaphila uShembe mntakamkhulu, yabo leyo nto leyo mhlawumbe abanye abantu i-understanding abanayo mfethu, yabo leyo nto leyo. Ya ipoint lami lilapho mfethu ekuthenini inkonzo abantu abadala mfethu, yayibona leyo nto. Kodwa manje lo ekhanjwa naye manje unyazi lwezulu, yabo leyo nto uBhombela, yabo umqali wendlela wayeshilo ukuthi uyobuya ngesiqu sesihlanu, yabo bayingcosana-ke mfethu abayobona umbuso wezulu, bayingcosana nabakhethiwe, yayibona leyo nto. Bayingcosana futhi nabayokhona ukumbona bamlandela because ngisho ngakuchazela kanjani ngaye ngakhuluma ngize ngikhihlizwa amagwebu, yayibona leyo nto. Uma ungenaso isabelo sasezulwini, yabo kuyafana mfethu lento engingayisho kuweni ngangena ngala iphuma ngala, yayibona leyo nto. Ey'ntweni ey'ningi nami engiyi-experience-ile, yayibona leyo nto, iyona filimi yokugcina ngilalele yona because kufika kwami nami lapha eNazaretheni kade ngishiswa iy'tofu, yayibona leyo nto, ngizoyicashela, yabo. So kwanohambo olude silithathayo luye eKenana, yayibona leyo nto. Ngabona amafilimu like into ongayiboni ngisho kwi-TV, yayibona leyo nto le, like nje ukuqala ekuthenini la sesinyuka khona intaba kwahlangana kwaqhamuka i-rainbow, yabona leyo nto, nenyanga full moon emini ilanga libalele, yabona leyo nto. Into engathi masifonela abantu abaselokishini ukuthi yanibukele nesibhakabhakeni kwenzakalani, basola ukuthi abayiboni, yabona leyo nto. Ngizokunika i-reason yalokho ukuthi why bengayiboni. Uma kuwumhlangano mfethu amaNazaretha asuke ezilile, yayibona leyo nto. Ya ngishabe kuthiwa unomfazi wamkhokhela iy'nkomo awulali naye, yayizwa leyo nto le, anilalani, awuyidli inyama yenkukhu, ingulube-ke awuyidli nje sidalwa, yayibona leyo nto leyo. Ya leyo nto leyo isuke yenzelani mfethu, isinkwa futhi awusidli, yabo leyo nto isuke yenzela ukuthi uhlambuluke mfethu, yabo leyo nto. Khona into ekuthiwa inhlambuluko mfethu, yabo leyo nto. Abanye bayo abantu banayi-understanding yalento eyishoyo ukuthi mfethu ubungcwele mfethu ungadlula kanje phambi kwakho, yayizwa leyo nto leyo, ungabuboni, yabona, just because awuhlambulukile, yayibona into ungcolile. So iyona into esuke isholo-ke leyo Shembe ukuthi asizilele, yayibona ukuthi mayisenza imilingo yakho yasezulwini ngikwazi ukuyibona. So kuyaduma la, amen uyingcwele, kuyaxhaya ukuthi njani abantu baguqa phansi, yabo. So bonke abantu babuka esibhakabhakeni ekuseni, isibhakabhaka kune-rainbow la iza kanje nenyanga ngesipiti esisodwa, yayibona leyo nto. And then inyanga yafika ngena elangeni, i-rainbow yafika ikokolozela le nto leyo, yabo leyo nto leyo. Kuyadlala eminye imibala emihle, ilanga ngalibona, yabo nje uma ubona i-Seinfeld like istika samafutha, yayibona leyo nto leyo, lwa-black lo ngalibona lancipha lakhulu ekuseni angilele la, yabo. And then futhi le nto inentshumayelo because la ikhamba khona uShembe ulandelwa amakhamera, yayibona leyo nto leyo. Ya mase sihlehla nje sithi bekuyimuphi lowo nyaka loyo, yayibona leyo nto leyo, lobo bufakazi sengabuthola. Okokugcina-ke mase sifika phakathi eKenana, yayibona leyo nto le,
kushaya imvula mfethu ngiqale ngamanzi nje akhona angase akhwila strays yabo ayekade embiwe uyena ubaba omkhulu amanzi engekho nhlobo kuleya ndawo leyana ongangokuba kuze kube namhlanje imvula inetha kanye onyakeni ngoJanuary kuphela mekufika uShembe so abantu bakhona mekufika uShembe basuke bethokozile because imfuyo yabo izitshalo zabo yayibona into kusuke kuzosimama yazi masifika ke la entabeni sifika phezulu amafu ahlanganise mfethu umuntu ngathi inhlalisuthi le eguqile kanje kodwa manje enamaphiko yayizwe ifake nomqhele ifu like into engathi idwetshiwe kanje ngiyaqala futhi amen uyingcwele mengibuka phakathi phezulu futhi emafini yabo like ngakhona ukurealize ukuthi ekuse lento lena mfethu inoNkulunkulu phakathi into yangempela yabo lonto le so mfethu ungathatheka kanjalo nami yabo lonto le kwasime kuthiwa July kwayimina ke manje seyisukela sengingabalekela istofu yabo lonto le yasi ngobani imangaliso ngifike ngayibona even ngisho lihleli la asibhore ukuthi ufuna ukubuka indaba ufuna ukubuka iTV generation inana no so sibuka ama miracles izinto ezenziwa ubaba like ngisho ngasukuma umuntu manje la yabo ngeke kuze kumiyo phambili ukuthi sekusukuma umuntu kanje yabo lonto yonke into enoNkulunkulu isemfihlakalweni yabo lonto so nje mfethu ngiyasho futhi ngiyaphindelela mfethu ukuthi leyanto mfethu eyasezulwini noNkulunkulu yabo lonto ngikhuluma nje manje mfethu angaba ngikho mfethu yabo lonto buningi ubufakazi even ngisho sister udadewethu ongizalayo yabona lonto ya lo July lo engangiye ngawo yabo ngihlele emhlanganweni like uyangifonela kama sengina 2 weeks siya kunabantu abazayo la ekhaya ngicela ubuye uphuthuma uze la kumina ubala wabazayo la ekhaya no ubaba kaGeli ufuna ukuzovela la ekhaya azohlawulela ingane la ekhaya yabo lonto le hawu kwakhona izinto ezilungayo ngokunyathela la yabo lonto okay so okay sihlala soba u2 edlaleni yabo asana olide sana itime lakhe ke noma likude kodwa nje soba u2 so mangifikayo okay let's negotiate with Grandi bayishiya into zakhona kube right ziphinde zithi January ngiyanyuka ngihamba uhambo olude yabo sisahamba nje lishisa nilanga lapho itiyela yokho umuntu ohamba kulona lithi itiyela yabo sonke sihamba la emasayidini uyezwa ukuthi monyathela itiyeleni kanje ubucuka inyawo yabo Kenana phela lekiwa kuyona noMoses wahamba 40 years yabo wagcina engafikanga waphelela endleleni yabo lona kodwa unyazi lwezulu lesifaka in 3 days phakathi eKenana yabo awungena ikholo ngibambe ikholo yabo lonto umntaka mayi ayikini kwenze njani umsindo wani ngishiswa ilanga ngishiswa umgaqo la yabo lonto wafona wahayeza manje yabo lonto ayingeke siya ungabusayeka nje ke sontweni yazi moya sontweni khona into elungayo kumina yini manje ngithola isipani nandos wara yabo lonto so ifinisha namanje nofonela ekuse uya ekerkini yabo lonto mfethu nami ngiyiwele mfethu mfethu ngakunalutho sister kuhlangana angeke ukuhlanganisela ngikufakela inyuka mfethu uhambe uye lonto uzana ekerkini yabo cause kuna something esukilungu nalapho futhi ngikubuka ukuthi idlozi ngeke uzublind mfethu noNkulunkulu futhi ngeke uzumblind into yamasibomu leyo angithi bengiyiphara ngalezo sikhathi ngomjebhulu if lezo inhlanhla lezo zibusiso beyiwela kumina mhlambe kulo 4000 akade ugqema mhlambe isipanini yabo mhlambe u3000 bengizobhema yabo lo mhlambe 1000 bengizoqalaza ngale dladleni yabo lo so ingakho lento le yehlele kuyena until ukuthi ngize ngirealize ezinye izinto mfethu yabo lo nto like ke sabantu siphiwe into engafani yabo lo nto le mina ukwamukela mfethu noma ngabe isiphi isimo engisuke ngibhekana naso ngaleso sikhathi yabo it's either kuthafu it's either kumnandi ku-rough cause kuyashisa kuyabanda yabo lonto le umuncu kushukela yabo lonto impilo injalo nje fanele ukulindele ngaso sonke isikhathi ngeke kuhlezi kumnandi yabo lonto so nje mfethu kuningi mfethu okwenzakalile mfethu yabo lonto le like ngiNazaretha mfethu ngisho ngingaphuma kanjani esandleni ngisho ngaphunywa kanjani ngisho ngashibiliya kanjani ngoba ukugcineni ngathatha isinqumo sokuthi ngilandele insizwa yayibona lonto le lezi bezojomba ugodo bezosoka laphana ukumkhetha nangegazi yayibona lonto ngoba isemhlabeni la isihamba khona yayibona lonto siyalingeka yayibona sigcina sesikhohlwa yayibona lonto nayo imsamo yethu sigcina sesikhohlwa okhokho sigcina sesikhohlwa imgogodla impilo zethu yayibona lonto so sengenzela nami ukuthi ekufeni kwami yayibona lonto le noma ngisengasayanga ezulwini kodwa ke mfethu ngoba uShembe umkhululi weboshwa unamajele at least ngiye emajele akhe mfethu yayibona lona
ya mfethu, because umuntu uwumuntu nje mfethu, ngedlozi ngethonga nangoNkulunkulu. Awukwazi ukwazi uNkulunkulu mfethu idlozi ungalazi, yabo, ngoba naye uShembe mase kuyena siyocela inhlanhla noma ngabe isipani noma ngabe yini, yabo lona akafike uShembe hayi na umsebenzi kuyakunika, kodwa into akutshela yona uSinkosi ikubusise, yabo, ngoba usuke nabantu bakini, abantu bakini ibona azobanika lesibusiso lesi. Yayibona leyo nto le, ukuthi ngalesi sikhathi ugibela embhedeni ulala bafike bekushiyele lesibusiso lesi. Yayibona leyo nto le. So ungalazi idlozi, ungakholelwa edlozini, uyidlalela ngesikhathi moya kuShembe, yabo, ngoba wena labantu abazokunikeza inhlanhla nesibusiso awubazi, yabo lona. Uma futhi ungekuze ubenzele iy'mfanelo zabo ekufanele ukuthi ubenzele zona, ya bazoyithatha iy'busiso zakho kuShembe bakugodlele zona. Uyayibona leyo nto, ukuthi hhayi usibanibani simnike lokhu singamnikezi lokhu. Uyayibona leyo nto, cause ngeke ezakwazi ukuthi, cause yonke le nto iyi-sacrifice. Uyayibona leyo nto le, bangaki abantu abasacrifice ukushiya imizi yabo, iy'tolo zabo, iy'nkomo zabo, iy'baya, bekhethe ukuhamba phansi ngey'nyawo, beney'moto ey'nkulu ey'ngaka, benamagama amakhulu amangaka. Uyayibona leyo nto le, because baningi sengibabonile, even ngisho naye uMzuma umsholozi, yabona iyasho kanje inkosi uThingwe yathi maNazaretha nangu umongameli wani wakusasa, ukhuluma okuhlukile usuzoqeda indlala. Yabona leyo nto, singamazi sonke umsholozi ngoba asuke sekushilo ubaba kuba yikona. Yayibona leyo nto le, wayeseqambe sehlala esihlalweni, awu bonke babuya khona. Yayibona leyo nto, so mfethu le nto yethu yamaZulu kahle hle. Yayibona leyo nto le, ya mfethu, akekho umuntu othi mfethu usindisiwe mfethu engazi ukuthi usindiswe uba. Yabo le nto le, siyigqila siyiboshwe enkosini, siyahlupheka mfethu, sihluphekelayo imiphefumulo nokhokho nobaba omkhulu, ngoba phela nabo mfethu bahamba bemphika. Uyayibona leyo nto, u-Rice Musa la emhlabeni usuke usaney'nyawo zokubaleka, usuke usanezwi lokuphikisa, usuke usenemiqondo eminingi yokuthi uyifite le nto, kodwa uma usungale suke sekungekho lokho. Yabo, umphefumulo usubuyele kumnikazi wawo, ewukhomba la ekufanele ukuthi uye ngakhona. Yayibona, uma ukuthi uye edakeni uye edakeni, uma ukuthi uye ezibeni ezibeni. Yayibona, kuya wena ngokona kwakho la emhlabeni ukuthi ubuwona kangakanani, ngoba lithi obulala ngenkemba uyofa ngenkemba. Yayibona, angikwazi mina ukuthi mfethu ngingathi okay mhlambe ngishaya amafro abantu, mase kushawe yami ifro bese ngiyahayisa donse sibhamu, fanele kube khona abantu abafayo. Angibulawanga ngami, yayibona, ngoba ile nkemba ade ngiyidedele. Uma esisho kumina, yayibona nto le fanele ngi-accept ngamukele. Yayibona, so mfethu, ya mfethu, ngiyakholelwa ekuthenini uShembe mfethu uNkulunkulu mfethu. Ngiyacela futhi nabanye abafowethu abakhumbule mfethu, abapha inhlanhla, bavule amehlo mfethu, bambone mfethu. Wayibona leyo nto le, ya mfethu, malibone leli fa leli lasezulwini mfethu, ngoba umuzi nomuzi uyayikhethela umuntu okuyena ozokwenza njani, ozosebenzela abantu abangasekho. Mfethu, bakugcina-ke bakuhlenge, bakwandisele ney'nsuku zokuphila. Uyayibona leyo. Ngamanye amazwi wathi uma uphuma esibhedlela waphuma usushintshile. Ya mfethu, uma ngiphuma esibhedlela mfethu, ngaphuma mfethu, okay, ngisey'nhlungwini mfethu. Yayibona leyo nto le, ya ngokuthi mfethu akuyona ushintsha, akusiyona into eqhamuka same time ngaleso sikhathi. Yayibona leyo nto, ya ngibuyile futhi okay ngesimo sokuthi ngisey'nhlungwini ngaphinde ngashemula. Yayibona leyo nto le, ngashemula, ekushemuleni kwami kube khona into angeke ngisuke, ngeke ngishintshe impilo, ngeke ngibuyele ekhaya la engizalwa khona, la inkaba yami la ekhona. Yabo leyo nto, ngabuya ngeza la eMarani Hill, and then mengifika khona ngifice impilo isihamba ngenye indlela, nayo ney'ntwana sey'khulile, almost about 10 years ngihambile la Ey'dladleni. Yabo, wayekhona abantu bala Ey'dladleni bebey'tshela ukuthi sengashona kudala. Yabo leyo nto le, ya mfethu, ila ngirealize khona ukuthi no, angiyishintshe le mpilo le, ngishiye phansi. Yabo leyo nto le, lezi zinto lezi zama-drugs, yabo. So kulo nyaka nje, unyaka wesithathu lo, yabo leyo nto leyo nguqalayo mfethu, ngahlukana mfethu nehunga. Akuzange kube isinqumo sawomunye umuntu, akuzange because bengihlezi ngithandaza everyday. Yayibona leyo nto le, ukuthi uNkulunkulu ungikhumbule nami, ungisize ngelinye ilanga. Yayibona leyo nto le, ngikhona ukuthini ngiyidele le nto le. Yayibona leyo nto, because ungayithengi i-methadone. Yayibona leyo nto le, uyiphuze i-methadone ikulaphe ngaleso sikhathi le nto,
Kodwa uthando lalento le melingafile la ngaphakathi, uzovuka ekuseni futhi uthole leyo mali uhambe uyithenga uphinde uyibheme. So emthandazweni yami bengihlezi ngithandazela ukuthi Shembe, ngicela ungisize Nkosi yamakhosi uqede uthando layo lento lamhla. Ngisho ngaphansi imali engakanani, yabo? Ngisho ngaphansi imali engakanani mfethu, angiyiphuphi ngisho ngilele. Yebo lonto leyo nto yangenza ukuthi ngiflashe ngisho abangani abantu ekade ngiphila nabo noma kade ngihamba nabo. Yebo lonto abawulolu hlobo lolu. Yebo lonto ngesimanga sokuthini na mfethu, uma ufuna ukwenza ushintsho empilweni, yebo lonto kufanele ushintshe nabantu ophila nabo nabantu ohlala nabo. Yebo lonto le awukwazi ukubona isipero sindiza namajuba. Kodwa mfethu amajuba andiza wodwa nezipero zindiza zodwa. Yebo lonto ya mfethu ila okwafika khona-ke isikhathi sokuthatha isinqumo sokuthi mfethu ngihlukane nalezi zinto lezi mfethu ekuyizona engibonayo ukuthi zingidonselaphi, zingidonsela emuva, yabo noma zingidonsela phansi. Yabo lonto ya mfethu ukukholwa-ke mfethu into enzima mfethu. Yabo lonto into enzima uthina sonke. Yabo lonto le because into esiyifunayo sabantu sifuna ukunethezeka. Yabo lonto le sifuna ukurelax. Omunye angitshela ukuthi mina ngeke ngikumele ukuya ekerekeni, kuyabhuqwa kwenziwa ukuthi kwenziwa 1 or 2. Yabo lonto so thina sabantu mfethu sithanda mfethu impilo yokunethezeka. Yabo lonto awukwazi ukunethezeka mfethu ungasebenzile. Yabo lonto ngoba phela nakhona angithi okwasezulwini ukusebenzela usala emhlabeni. Yabo lonto le so manje uzonethezeka kanjani mfethu ungakusebenzelanga. Yabo lonto le kodwa-ke mfethu kulapho nje mfethu kukanjalo mfethu. Yabo lonto so ungathini kumuntu kumfana omncane kongalingeka mhlambe ngelinye ilanga angene kuzona lezi lingo lezi agcine sewele ema-drugsini, noma kumuntu osema-drugsini ungamxwayisa uthini mhlambe ukuthi aphume kulesilinga akusona? Ya mfethu engingakusho mfethu kubafethu abanye mfethu, cause bakhona nabanye enginokubabona la estradini mengihlangana nabo. Mfethu yabo leyo nto mntamkhulu sisazama sisancenga. Yabo leyo nto leyo yabo nje mfethu engingakusho mfethu ukuthi mfethu umuntu alandele inhliziyo yakhe mfethu. Yabo leyo nto le akwazi mfethu ukuhlukanisa u-wrong no-right, cause into e-wrong ne-right mfethu, into e-wrong nje uma uyenza imizwa yakhe iyakutshela, yabo, ukuthi lento oyenzayo i-wrong. Yabo lonto le ngokuyiphikisa ngaso sonke isikhathi uhlezi uyiphikisa everyday ugcina usufelwa unembeza. Kodwa bafethu uthole ukuthi mfethu kubo ba-right. Yayizwa lonto uthi uyambona usestradini phesisaka ucosha amathini. Yayizwa leyo nto leyo like ungcolile akagezile nakubo umefika mfethu iplate unikezwa ngaphandle akavumelekile ukunikeza ukungeniswa endlini. Yayizwa leyo nto le like if uwalesi WhatsApp noma amafoni odadewabo like yabo like usefana nomuntu onobulwane kahle hle. Hayi ukuthi mfethu usuke engenayo le feeling yokuthi lento ayenzayo i-wrong. Kodwa manje lento mfethu ijule kakhulu mfethu. Yabo lonto le ya mfethu ijule kakhulu indaba yaleli drugs leli. Ngiyawabona-ke mhlawumbe amanye ama-drugs, kodwa leli kusuke iwunga mfethu ngathi nomoya kasathane phakathi mfethu. Yabo lonto le cause mfethu into e-wrong uyenza uwazi ukuthi i-wrong. Yabo lonto le kodwa uyenze ngesimo sokuthini yonke into osuke uyenza like usuke uyenza ngeforce. Yabo lonto usuke ukhombekile kusuke kungayona intando yakho. So nje kubafethu ngingasho ukuthi bafethu abazame mfethu ukuthi mfethu bangathandi izinto eziqhamukayo eziyifashini abangazi ukuthi imiphumela yazo ithini. Osengenile mfethu azame ukuyihlenga ahlale phansi. Yezwa lonto le yama esezwile ukuthi inhliziyo isidelile, cause mfethu ngisho ngakuyisa kwi-rehab yo-11,000 15,000 umoya wakho mfethu uzokholela khona uma inhliziyo yakho ingakasho ukuthi ekuse ngiyayiyeka le shandiso. Yabo lonto ungayiyeki futhi le shandisi uma mhlambe wenzela uma wakho noma wenzela usisi wakho noma wenzela intombi yakho. Yabo lonto le ya uqhubeke uyitheshise until ukuze kwenzakaleni kuze kufike la kuwena ngaphakathi, ngoba wonke umuntu mfethu uyangena e-office, wonke umuntu une-office lakhe. Yabona uma suwedwa usubheke phezulu usengubeni ulele usuke ususe-office, ngoba zonke izinto ezenzakalayo zibuya njengoba zinjalo, oyifisayo oyiplanayo
Uyayizwa lonto le wrong right, yayibona lonto le ya ungangitshela wona mfethu ukuthi ngiyabheda kangakanani, yabo lonto le ngisho ngithi ngingqayi mfethu uyangisukela ngibhedela wona waka kodwa mase ngingedwa, yayibona lonto le mina noNembeza wami sobe sesixoxa ungitshela uNembeza ukuthi ekuse, yayibona lonto le uqinisile lo mjidi utshela ivaka, yayibona because mfethu into engiyifundile ukuthi umuntu ngamunye ngamunye, yayizwa lonto le ya kunengane ephilayo, kuneyingane eziphilayo kuyena ngaphakathi, lokho mfethu engalinganisela ngenhliziyo nomqondo, yayibona ya ingane ezimbili lezi ezihlukene engaboni ngasolinye, yayizwa lonto le yayihlezi ingaboni ngasolinye. Wena umuntu okufanele wenze njani, kufanele ukuthi uyixhumanise, yabo because manje ungacabanga ukuthi ekuse ngiyaflopa ngenza u1 no2, yabo lonto kufanele ngiyeke ukwenza ukuthi nokuthi nokuthi, inhliziyo ikutshela ukuthi wena uqalekile, wena uzolela ungabhekile, yayibona lonto le. So manje wena kufanele ukwazi ukuyibalansisa lento ukuthi ibe equal, yayibona lonto le ya ukuthi ngale langa uzofika isikhathi ukuthi kanti nami ngangiwashaya mfethu ama-treatment athize ngithi ngizama ukuthi ngiyeke i-drugs, kodwa ngitshela ukuthi i-treatment eyangisiza kakhulu kunawo wonke nayo inhliziyo yangitshela manje ukuthi uma kuthiwa kuyafiwa manje lento iyabulalana ayingibulali, yabo ngoba ngeke ngisinde emabhulethini ngasinde intweni ey'ningi nje mfethu engikubalela zona, yayibona lonto sengasaba lento le like encane like ngoba mina uyithathile, yayibona lonto le shuthi mina uyithathe intambo efika emqaleni, yabo mawukuthi iyabulala-ke mfethu shuthi namhlanje ayingibulali, yayibona lonto kodwa mina like ngidelile yona, yayibona lonto le ya kodwa abafethu njengakusho kubona mfethu ukuthi bafunde nje mfethu ukuthi benze njani balandele inhliziyo yabo, ngoba mfethu into e-wrong yabo imizwa yakhe iyakutshela ukuthi no lento oyenzayo ayikho right, yayibona lonto ya abanye bethu badonselwa abangani ey'ntweni ey'bhedayo, omunye usuke ethenga isikele emsolova, omunye usuke efuna ukuvunywa naye ukuthi ekuse, yayibona lonto ukuze ubonakale nami ngiyi-out noma ngiyi-crook noma ngundoda, yayibona lonto fanele ngibheme, fanele izinto ey'ngenasidingo, yayibona lonto ezikudonsela phansi, yayibona lonto le because manje kuthiwa nje uyabala manje like mina ngiqala ukushaya i-drugs ngimncane ngina-13, yabo ngina-13 ngisafunda e-primary, yayibona lonto ngize ngiqanjwe igama nje lapha enanda lokuthi ngusmoli like ukusoni bengiphila nabantu abadala ngiyintwana, yayibona lonto le and futhi lento yomgaqo le yokudayisa kanje estradini ngiqale ngaso leso sikhathi leso mfethu ngisakeleza e-primary bengishaya u4 noma u5, yabona ingakabi bikhi ilontuzana iwunga into yayizolo le ifika izolo ngithi ma 2004 kanje, yayibona lonto le 2007 ngithatha uyishugazi itholakala amabongo afike nalento, yabona izidla zobala nje mfethu ibulalizo nje kangaka mfethu ngoba iy'ngane zabantu ziphelile nje kanje mfethu, yayibona lonto le iyona mfethu, yabo mhlambe angisho ukuthi khona i-drugs ekungcono kodwa mfethu lokho okunye mfethu bengingabenzisa abafethu iy'mangaliso kanje, yabona into ekade engingakutshela ngayo umehluko ngalesa sikhathi lesiyana sisabhema ingidi ngalesa sikhathi okay bengekho amaphara bekukhona amaferanje, yayibona lonto le amaferanje labo kade behlala isithawo bilala phansi koplastic, yayibona phansi kwama ya thina lokushina nathi sifica sishaye 1-1 siqonda si-clean, yayibona ungasiphikele ukuthi ekuse abafethu bashaya ibhathini, yabona manje mfethu iwunga inedimoni elimbi elingcolayo elingenanembeza, yabona mfethu angazi ingakho-ke ngisho ngithi like mfethu uma ubhema iwunga like usathane usuke umazi kanje ubuso nobuso, yayibona lonto ngoba ngaso sonke isikhathi yonke into ozoyenza ayisuki kuwena, asikhona into ekutshelayo ukuthi hayi manje kufanele uvuke, fanele uyophanta, yabona lonto uqaqa fanele uyayizwa lonto le uzolala ubhemini, yabo ikhuluma nawe lento le ngaso sonke isikhathi, yayibona lonto le ngaphela 10 years phela 13 years ilibe likutshela into eyodwa, yayibona lonto le. So mfethu usuke uyisiboshwa, yabona lonto le ya usuke uyisiboshwa kuyikona ukuthi abantu bangakubona ngazuthi mfethu ukhululekile noma ezinye izinto uzenza ngamasibomu noma uzenza ngoba uthanda kanti udinga usizo, yabona lonto kanti usizo lukhona bafethu, usizo lukephi bafethu lukuthini, yabona lonto le ya thina-ke bafethu kade sibhema kanje noma thina bafethu sibhemayo, yabona lonto umuntu uyisiza bani uyisiza yena, yayibona lonto like njengoba ngisho namuzi ngizanywe kaningi, yayibona lonto ayikho ikhambele engilaphile, ayikho ilontuzane engisizile mfethu, ngisho ijele ngisho isibhedlela ngisho ukudubuleka ngisho ukulimala ngisho ini ayikho ngisho into eyodwa ekusizile kodwa ngiyisize mina, yayibona lonto leyo ukuthi ya mfethu ngingayigoqi, yabona lonto le ya ngoba phela singagoqana sama-house kanje
masuwethu ususe-office yayibona lonto le ya usuke ususe-office mfethu yabo lonto uthi mfethu ukhona ukuyitshela yabo lonto le ukuthi uyijatshe wena yazi ku-wrong kanjani ukuthi kubuhlungu kanjani mangatshela wena ngitshela wena bafuna ukuthi yona siyawu uyabheda wenza ukuthi nokuthi yabo but if sengise-office sengiyikhuphula ngiyitshele mina ukuthi mina ngiyabheda ngenza u-1 no-2 yabo lonto le la ngeke kufane noma ngitshele wena yabo lonto le bese ufundane ukuthi uwamukele kunzima-ke mfethu ukwamukela ukuthi lento oyithandayo iyabheda yabo lonto le because ngisho i-cherry ngisho bekuthi uyithanda kanjani yabo lonto kodwa ukuhamba kwayo uma kungekho rice yabo fanele wenze njani accept yabo lonto usho ukuthi le cherry akusiyona yami ngiyayishiya yabo lonto ngoba phela i-cherry ayaliwe yabo lonto so noma itshela ukuthi ayekuse lento le yabo lonto le cha ngiyayala manje yabo le singihlukumeze kakhulu kwanele yabo lonto le sekwenze ku-1 no-2 egameni layo yabo lonto le kahle hle isho ukuthi ifana nesikelemu umuntu ufike engibeke kanje ekusenala igolide mase ngilithathele le golide le nabo abanikazi balo bayeza sizoshawa yizo lonto le ya mfethu so manje mfethu yabo nje into engekho grand mfethu yabo lona ngiyabakhalisa nabo abafethu ngiyabasandeza ngihlezi ngibatshela futhi ukuthi ngiyabafisela nabo mfethu ukuthi ukucabanga kwabo mfethu kushintshe mfethu yabo lonto le ya mfethu baphume kuleli jele leli yabo lonto le ya because elinye amajele leli mfethu ukuboshwa okubi mfethu yabo lonto ya mfethu nabo abantu bazama uku-understand mfethu babhalansise cause mfethu ukube nami ngisayiphara ngashawa ngabulawa yabo mfethu angabe ubulungiswa zange kube khona cause namhlanje yabo lonto ngishintshile ngomunye umuntu yabo lonto mhlawumbe khona omunye umuntu angabe akawutholi lo myalezo lo yabo lonto le ya mfethu so sengisho ukuthi nje mfethu abafethu ngisho bangona kanjani abangabulawa kodwa yabo lonto le ya cause konke okwenzakalayo mfethu uma usebenzisa i-drugs leli kuthiwa iwunga mfethu yabo lonto le kusuke kwenzeka kungenzeki ngentando yakho yabo lonto le yakhona into esuke ikhuluma nawe yabo lonto ngaso sonke isikhathi yabo nje manje ungathi uyalala nje liyanesa izulu like ayikho into emnandi njengey'ngubo nombhede malinesa izulu but uma ubheme iwunga ngicabanga ukuthi ngizobhema ngibhemeni ebusuku yabo lonto le njengoba ngingenayo inyuka yabo lonto awuhlukile nemoto ethela upetrol yabo lonto uyazi itekisi kumele lihambe fanele libe no-full tank yabo lonto le ngokuba ngisho umuntu akunika isipane mfethu ngishayela igceke la yabo lonto noma mhlawumbe ungenzela ongibhendela la ishi manje marazo into yokuqaqa yayizo lonto le ayikho into ozoyenza like ufana nokuthi impilo wena mfethu uyayikhokhela ukhokhela ukuvuka ukhokhela ukulala cause isikebela ngomuthi ayi ngikhasele iwunga manje ayi ngiyalala ngeke uzulala yezo lonto ngeke uzulala uzoguquguquka ujuluke kube njeyana uthi shaya wa4 ekseni kuhamba ama-taxi awukazi ezivusa iqhuthuthoko yabo lapho mhlawumbe uzozumeka ngo6 yabo lonto leyo ngo6 la sekufanele ukuthi uvuke khona andifuna ukuzumeka kwakho mfethu 2 hours mkhulu mhlawumbe no-2 hours mhlawumbe i-hour no-30 minutes uvuka umzimba ubuhlungu angasi mfethu kade ushawa noma ade ugijima noma ade wenzani yabo lonto le so mfethu uyayifanele nesiboshwa isiboshwa wesivile sicabanga ukuthi fanele sithole ugwayi fanele siyophaka nosuku lalo lenkantolo same thing yike njengomuntu obheme iwunga fanele aqaqe fanele athole into yokuvala amehlo yayibo lonto le ya mfethu ukudla into eza ngamuva leyo yayizo lonto le ya mfethu into eza ngamuva leyo mfethu yabo lonto ongabi nandaba futhi nayo egameni lokuthi uzwenze njani uzuthole leshemula le yabo so manje lento izokwenzeka kuze kube yini uma ukuthi uNkulunkulu ukunikeze 50 years emhlabeni should lento le izokwenzeka kuze kuphele lo 50 years yabo nawo bafethu uzahlesha abathatha abanye yabo lonto because uma uyiphara njalo uma uvuka ekseni uyabikelwa uyashwabula awukujabuleli ukuvuka kwakho hayi siyabonga Nkosi sivukile lale nathi emaphupheni amaba ukufa yayizo lonto like uyabikelwa uma uyiphara ngeke wavula amehlo Nkosi yami sekusile ngizophuma ngishone ngakithi ngizoqaqa ngami yayibona so leyo first lonto uyabona nayo creator uGod usengazabona elengane le iyahlupheka yabona yini ngavele ngisheshe ngiyisondeze ngiyithathe nginqamlele nje ijoka yabo lonto le because mfethu yabo lonto le mfethu akekho naye proud ngalokho mfethu yabo lonto le nawe nje usungekho proud ngalokho uyayibona phela ezinye ingane obukhula nazo ufunda nazo yabo zi-achievile ziyaspana
zihamba ngamagedlela, yabo lonto ugcina ngokuyikhomba kanje, yabo lonto usho ukuthi ngangigeleza nayo lo ngangigeleza nayo lapho isikhathi asimile, yabo lonto le siyahamba, yabo lonto and then ekugcineni kuzokhula ngisho iy'ncosi zakho lezi khule ngakudiscipline awuyifakho usubona ukuthi isikhathi sesikushayile, yabo lonto le like ugcina usuyinikele kanjalo kanti ayekho umuntu eshawe isikhathi mfethu nombani mfethu usengawenza umehluko mfethu ngisho ngabe usuwa mfethu usukhule kanjani noma usuguge kanjani, yabo lonto le kodwa umehluko mfethu usangawenza mfethu, yabo lonto le ya mfethu ubudoda abukhulelwa mfethu ilo engakusho phela. Hayi siyabonga. Ngiyazolwa.